jel voliš mamu? Ne. Merc, jel voliš mamu? Da. Buldu mu baba? Buldu mu? Buldum. Ne buldu? Bu ne ya? Bu ne ya? Kutuda buldum kızım. Garderober izgleda sad trenutno ovako. Moramo da ubacimo još. Ako Mert i Kalina odluče da izbace šator odavde, moram da ubacim za ljeto i za proljeće stvari. Šta to radite? A gdje je Koka? Ovdje. A gdje je Nane? Mama pisa. Ne znam. Ne znaš. A gdje je Cvijet? Ovo. Cvijet, ljubav. Ovo. Aha, a gdje je Kućica? Ovdje. Na kraj sela žuta kuća. Evo kuća. Tu kuća. Žive baba Boga. Živi baba Boga. Ko ti je rekao? Baka. A ko ti je rekao da živi baba Boga tamo? Baba Roga. Baka. Baka, aha. Živi baka. Živi baka. Živi. Ovaj dike naša. Jeste, to je tvoja ljubav. To tvoja. Mhm. To tvoja. To je tvoje. Kuća. Lijepa kuća. Lijepa kuća. Lijepa kuća. Lijepe čiće. Dobar dan. Mogu li dati vašu dudu? Mama. Eno, mame je tamo. A daj mi dudu svoju. Ajde reci tamo kako se zoveš. Kako se zoveš? Ha? Kako se zoveš? Kalina, tu? Tunčel. Koliko imaš godina? Koliko? 3. Koliko? Zar nemaš ovoliko? 2. 2. A reci mi, jel voliš mamu? Ne. Reci da. Ne. Jel voliš Medu? Ne. Ne voliš Medu? Onda ti ne znaš šta je daj ne. E sad ti je mama donijela ovdje ovih igračaka i ti meni kažeš šta je šta. Važi. Sad mi radimo intervju, ja i ti. Važi. Reci mi šta je ovo? Šta je ovo? Riba. Ali izvadi dudu, ne čujem te ništa. Hajde izvadi dudu, molim te. Riba. Dobro. Reci mi šta je ovo? Jaka. Zebra. Reci mi šta je ovo? Uša. Ovca. Netačno. Ovo je koza. Ovca. Ajde skini dudu, ne čujem te opet. A ne čujete tamo niko. Ajde. Ovca. Dobro, ajde ovca. Reci mi šta je ovo? Jaka. Žirafa. Reci mi šta je ovo? Krava. Šta krava daje? Miko. Šta daje pčela? Miko, evo. Ovdje daje, jel? A reci mi šta daje pčela? Med. A šta daje Kalina? Med. Aj daj malo meda. Daj malo meda tamo. Dobro. Šta je ovo? Da. Šta je ovo? Ja. Kako lav kaže? Šta je ovo? Izvadi dudu. Nožaj. Šta je ovo? Nožaj. Nosoro. Dođi, mami. Dođi mami, taj mali Medo je sin od ovog Mede, tvog velikog, jel? Mama. A to je mama. Aha, a ko je ovo? Ko je ovo? Reci mama, bez dude. Ko je ovo? Kalina. Ko je ovo? Šon. Slon. A ko je ovo? Tigar. Tigar. A ovo? Ovca. Ovca. A ovo?
Ova riba će ti pojesti dudu. Dobro, Kalina. Bilo mi je drago razgovarati s tobom. Pao mani Medo. Bilo mi je drago razgovarati s tobom. Samo da te pitam još nešto za kraj. Mama? Izvadi dudu da te čujem. Izvadi dudu. Jel me voliš? Ne. Neću više da te intervjušem. Ajde, ćao, izađi mi iz kadra. Hoću sama da se igram sa tvojim životinjama. Ćao. Šta me gledaš? Ha? Ja? Dođi ovdje, dođi u krilo. Pazi, dođi u krilo. Čekaj. Ajmo ponovo sad. Jel me voliš? Jel me voliš? Ne. Reci da. Reci da. Da. Sad upravo čekam poziv. Evo sad će. Poziv sa BH televizije da vide kakva je situacija kod nas ovdje u Turskoj i pošto mi je to prijateljica, naravno izašla sam im u susret. Molila me da to bude Skype, ja sam rekla nema šanse zato što u ovom periodu oni spavaju i baš su onako razigrani. Ako ste gledali, ima jedan video na YouTube kad jedan političar nešto izlaže i onda mu upadnu dvoje djece, tako bi meni isto bilo. Tako da smo se dogovorili za telefonski poziv koji će vjerojatno upravo sada se desi. Svakodnevno se čujemo sa ljekarom i ako bilo kakav simptom budemo imali, odmah dolaze na adresu ljekari, odnosno ekipa koja nas testira. Hoćeš reći mami kako se zoveš? Reci tamo, kako se zoveš? Mija. A kako se prezivaš? A koliko imaš godina? 5. A tvoja sestra blizankinja je rekla da ima 3 godine. Kako ti imaš 5? Mi. To je Merc. Malo prije sam ja pričala sa tvojom sestrom. Njako. Možemo staviti ovdje, staviti. Medu. Ne, Medu. Možemo Medu staviti ovdje. Da sjedne ovdje. Može? Evo i ovaj. Može li ovaj drugi? Mirto, ja sam čula da ti super brojiš. Vidi što ti je mama donijela. Wow. Bato. Ajde, Bato. Ajde da čuje mama. Ajde. Pink. Ajde kako brojiš? Bir. 2. Može i to. 4. Dobro. 5. Dobro. 6. Dobro. 7. 8. 9. Bravo. Ajde sad. 1. 2. 4. 5. Bravo! Ajmo sad na pink da prijeđemo ovdje. Ajde sad bir. Bir. Nisi danas raspoložen za turski, jel? Hoćemo bir iki? Ha? Tu Seka sjedi, a Seka sad ruča i gleda Milu Lolu dok tebe mama intervjuše. A Seka je prva radila intervju, jel ti to smeta? Aj, pate, jel ti smeta što je Seka bila prva? Ona je svakako starija. A ko laže od vas dvoje za godine? Ova mama. Dobro, ajde onda mi reci kako se zove tvoja mama. Nenija. Kako se zove tata? Mesić. Kako se zove baba? Nada. Deda? Šava. Ujo? Vatan. Tetka? Čiča. Rođak? Reci vi?
Vita. I Saka. Saška. Pošalj poljubac. Jel voliš mamu? Da. Ajde, izađite vi. Izađite. Evo vam igračke. Evo vam igračke. Malo mama uđe. Malo mama uđe. Izađite. Malo mama čita knjigu. Doviđenja. Doviđenja. Ma ne ulazi. Mama je trebala ovdje da čita knjigu. Šta ste ušli s mamom? Ajde da vidimo šta kaže opera. En son benim kocam geldi röportaj için bugün. Merhabalar. Merhabalar. Sen kimsin sen ya? Ben İzole Head. Izolated. Wills. Bruce Willis. Yes, he's my close friend You are looking like him. from Istanbul, Çekmeköy. So, nasıl bizim hayat gidiyor böyle izole hayat? Güzel gidiyor. Seviyor musun? Evet. This Izole life is like how must be Tamam. family life. Family life. Every human must be live like that normally, not outside to work, close to house to work. This is our must be regular life. But the humans are living city life in capitalism. With the capitalism, everything is possible. For example. They can give you virus and everybody will be sick in same time and dangerous. If human is living like before, think about like 50, 100 years ago, there is no sickness that much. Geldi. O kadar bizim ekip geldi. Gel. Benim kođa, Jeni kođa, Deši geldi. Budite se da izdržite ovu izolaciju, jer ovo samo može dovesti do toga da poboljša stanje u jednom gradu, državi. Turska ide na bolje, evo posljednja 2 dana je ministar zdravstva rekao da Turska ide ka boljem, zato što u posljednja 2 dana broj oboljelih nije narastao, što je plus, ali ljudi se zaista pridržavaju, tako da nadam se da je situacija i kod vas ista. Meti moli za pomoć, moram da bježim.